Yes, reka twongeye tubaye ikaze mu makuru y'imikino kuri utarakora subscribe kuri channel nshya ya GB Sports TV tuvuga ati iki nicyo gihe kugira ngo kandi subscribe ndetse no kuri iyo nzogera abandi tuganiye ku makuru y'imikino nkuko mwagiye mubona rero ni ibintu bitanu tugiye kuganiraho. Ikipe Arsenal igomba kuza kwitondera kuri uyu mugoroba ahiraza kuba iri guca cyane ikipe ya Paris Saint-Germain cyase PG nkuko benshi bakunda kubivuga hariya i Budapest muri Hungary kugira ngo ize kwegukana kino gikombe gifite iswane cyane ku ikipe Arsenal. Niko iki ikipe Arsenal ari igomba kwitonda, why not PSG ko atari igomba kwitonda kuri uyu mugoroba. Ni ibintu bigira muri 2 cyangwa 3 ikipe Arsenal nashatse ko tuyiganiraho akaba igomba kuza kwitondera. Ikintu cya mbere ikipe Arsenal iyi ni match yabo iraza kubahereza celebration yo kuba baratwa English Premier League kuko murabizi ko bo celebration y'umuryango yafite ejo ku cyumweru ku itariki 31 nibaza kuba batwaye kino gikombe nubwo baza celebra ibikombe byose. Indi mpamvu ya kabiri nuko iki gikombe Arsenal kiri mu bikombe idafite mu kabati kayo. Ikipe Arsenal iramuka yegukanye iki gikombe cya Champions League iraza ko bibatse amateka atazapfa gukorwa n'undi muntu wari wese muri ela izigiye gukurikiraho. Ari mpamvu navuze ati ibintu bitanu ikipe Arsenal igomba kubyitonda tugiye kureba hano muri kino kiganiro. Ikintu cya mbere rero tugomba kurebaho akandi kantu nshaka no kwibutsa nuko umukire wabo nabonye agenda avuga ati ikipe yanjye rwose ngo ndavuga kuri Stan Kroenko avuga ati araza kubatanga a brand new imodoka bita izizwi nka Rolls Royce Phantom, imodoka zimwe mu modoka zigezweho nziza cyane kabisa. Acha biraza kuba ari ibyishimo ku ikipe Arsenal iramuka yegukanye rero kino gikombe. Kuri buri mukinnyi araza guhabwa iyi modoka. Jya kuri internet searching icyo bita Rolls Royce Phantom, ni imodoka ihenze cyane rwose. Baraza kuba begukana nibaza kuba batsinze uyu mukino. Aba n'abagabo ba They Promise bakanasoza amasezerano yabo. Ikintu bakwemereye baranagikora kabisa. Nukuvuga ngo rero Arsenal iri mu bintu reka tuyirebeho rero. Nukuvuga ngo ikintu cya mbere turaza kurivuga ni counter attacks, turaza kubyita imitego ya Paris Saint-Germain igomba kwitonda kutayigwamo, kugwa mu mitego ya kugwa mu bitero bya Paris Saint-Germain. Impamvu nabyise traps n'uburyo toza Luis ni kurya tozamo agira utuntu twinshi tw'udukoryo twamayeri mu kibuga ku buryo umukino we mu minota 15 haba harimo ama transaction menshi agenda hinduranya ibintu byinshi. Nukuvuga ngo PSG ikina umupira wihuta ugana imbere kandi ifite abakinnyi bayo baba binyuma ndetse ku mpande bafite umuvuduko udasanzwe. Wavuga kuri Bradley, Kivica, ntabwo akwerwa Osman. Abo bose n'abakinnyi rero ikipe Arsenal nigomba gutakaza umupira byoroshye hagati mu kibuga kuri Declan Rice ndetse n'abagenzi bakina na hariya baro bagomba kuzifata kuko mu byo bita counter attacks ikipe ya Paris Saint-Germain ibindi yango buri mufana wese cyase buri mukunzi w'umupira ureba Paris Saint-Germain gukina ni ibintu byoroshye cyane rero kuba byakora. Nukuvuga ngo niba bamyugariro binyuma abo dukunze kwita aba fullbacks bazamuka cyane badafashijwe haganda ndavuga ubwo Arsenal bazamutse cyane badafashijwemo na hagati ba Declan Rice bakajya bakora amakosa batakaza amabaro byaza kuba ari ibindi. PSG yaza gukoresha neza iyi myanya yasigaye iri vide cyangwa se iri ubusa. Icyo ni ikintu cya mbere Arsenal igomba kwitondera. Twihuse ikintu cya kabiri kwibanda ku mukinnyi umwe gusa. Tuvuga urugero transaction za Kivic turazizi, Ousmane Dembele, abo bakinnyi niwe mazina twumva karemereye cyane. Ariko hari umusore w'imyaka 20 Desredo, nukuvuga ngo nubwo amazina akomeye ariyo akunze kuvuga cyane, Desredo w'imyaka 20 ni umwe mu bakinnyi bafite ubushobozi bwo guhindura umukino. Niwe wayoboye PSG, ngira ngo murabyibuka neza, niwe wayoboye PSG mu mukino wayo wa nyuma ushize if I'm not mistaken. Nuvuga rero muri rushanwa ry'Iburayi amaze gutsinda ibitego gira muri 5. Uwo naga umukinnyi rero kuvuga ngo uraza kuba umworohereza n'umukino ugomba kwitondera cyane ndetse nawe bakaza kumwitaho. Rero kwibanda ku bakinnyi bamwe ukibagirwa abandi, nukuvuga ngo uyu musore ashobora kuza gukoresha ayo mahirwe yaba Arsenal cyangwa se
cyane nibo bafite akazi kenshi kuri uyu mugoroba kuko PSG ifite attack imeze neza cyane. Bivuga ngo de washobora kuza kwesha aya mahirwe akaba hari akunze gukina hagati mu kibuga, hari half spaces akunda gukinira akaza kuba yakora ibitangaza uko twagiye tubibona. Ikintu cya gatatu ni Igomba Kwirinda ni iki ngiki: gutangira umukino ifite ubwoba cyangwa kudafata umuvuduko hakiri kare. Asa dukunze kwibona kujya muri games cyane mu igitangira biragora. Gusa Arsenal nimwe mu makipe nanone ikindi gice cya mbere neza. Nuvuga ngo rero bagomba kwitonda cyane gutangira umukino bafite ubwoba, bavuga ati turi final tugomba kwirinda gukora amakosa, ikaza ibivuga ati tumeze neza. No kuvuga ngo impamvu Arsenal ndi kuvuga ati ikintu cy'ubwoba, no kuvuga ngo Arsenal iheruka gukina umukino wa nyuma wa UEFA Champions League nk'uko nakubwiye dutangira 2006 yatsinzwe na Barcelona. Bivuze ngo ntago izi kwitwara kuri izi finali, ntago ifite muri experience. Twabibonye mu Bwongereza byagiye binagwa kuba badatwara ibikombe cyane, tukabona araho igeze ya momentum cyase ya spirit yo kuvuga ngo tuyikipe twaye ibikombe iri hasi. Sorry to say so ku bafana ba Arsenal, ariko uku ni ukuri. Arsenal ishobora kuza ivuga ati n'ubundi aha hantu bimeze gute. Gusa ntitwibagirwe yuko nubwo bimeze gutyo Arsenal ifite morale ya UEFA Champions League, nimwe mu makipe meza cyane. Icyo ni ikintu cya gatatu igomba kwirinda. Ikintu cya kane twiyuse Arsenal igomba kwirinda ko yemera ikipe ya Paris Saint-Germain n'umutoza wayo Luis Enrique. Twabibonyeho cyane ko afite ubushobozi bwo gukontrola baro, bwo gukontrola umukino, umuvuduko wayo. Niyemere ko PSG ikora iki kintu cyo kugenzura umuvuduko w'umukino. Ibi hano ndashaka kuvuga iki: nuvuga ngo ikipe ya Paris Saint-Germain ni ikipe ishobora gukina possession mu gihe bishaka, ni ikipe ishobora gukina counter attack mu gihe bishaka. They should not allow, ntabwo bagomba kwemera kweza ayo mahirwe mu buryo barazi ko biboroheye. Bagomba kumenya yuko abakiremo Odegaard nimba ari mu kibuga, Bukayo Saka the star of Arsenal, star boy, bagomba gushyira igitutu ku bakinnyi ba Paris Saint-Germain babegera mu gice cyabo. Like bagomba gupressinga cyane kuko hagati ya Arsenal hagomba kuba hari more serious, twabivuze hejuru, mu byo kwirinda counter attacks z'ikipe na fullback. Bivuze ngo abakinnyi b'imbere bagomba kuza gufasha cyane mu buryo bwo gupressinga. Ikintu nshaka kuvuga ahangaha, ikintu cya gatatu bagomba kwirinda, kwiyemeza cyane kurinda Hakimi bikangiza indi migambi. Ashraf Hakimi ni umukinnyi w'imbere uyongera ku bandi muri Paris Saint-Germain, kandi turabizi neza ko akina inyuma. Mu mukino wa Champions League ni finali iheruka yatsinzemo igitego. Ni umukinnyi ufasha cyane ikipe ya Paris Saint-Germain mu gukora ama transaction yayo. Ibi bintu nibize ngo Arsenal ifite akazi gakomeye cyane ko kumurinda, ariko nanone ikirinda kwiyemeza cyane kuba imuriho. Aho niho hari akazi gakomeye cyane. Kuri nimba ari Ricardo Cafiori, nimba ari uze kuba ari mu kibuga, agomba kwitondera uburyo amurinda. Kwibanda cyane kuri Hakimi bishobora gutuma Gabriel Martinelli cyangwa undi muntu azi gukina kuri ruhande asubira inyuma cyane, bityo Arsenal ikabura uburyo bwayo bwo kugaba ibitero cyangwa se counter attack mu gihe zishoboka. Arsenal kuri mugoroba nanone mu gushaka ibitego byayo igomba gushaka uburyo ikina ama counter attack. Irabishoboye, ifite Bukayo Saka star boy, ifite Martinelli nubwo sometimes njyambona atwara bara ariko ninjire box, ariko guys bakine gukora nabo ama transaction yihuta cyane kuko Paris Saint-Germain nikikina bafite akazi katoroshye cyane kuri uyu mugoroba. Rero bagomba kwitondera cyane. Ibindi twavugaho nk'uko rero umutoza wayo uwahoze ayitoza Arsene Wenger yabivuze, yavuze ati imbaraga za Arsenal zikomeye, imbaraga zikomeye za Arsenal muri uyu mukino ni ubushobozi bwayo bwo kutinjizwa ibitego. Nibishoboye gukomeza nibishoboye gukomeza gutyo, ubwo bugarizi bukomeye, kandi ikirinda cyane amakosa y'amayeri y'umutoza Enrique, ishobora ko n'amahirwe yo kuba yakegukana iki gikombe cyayo cyaba kiri unbeaten. Ese wowe ibitekerezo byawe ni ibihe? Mikel Arteta yakagombye kuba kina gute kuri uyu mugoroba? Atangiye mu buryo bwa counter attack, akore possession, akontrol umukino hagati,
binyuze mu bakinnyi bafite, dore ko abishoboye gukinira hagati very well, yabikora neza cyane, ndetse na counter attack yabishobora. Guys, ibi byose turashaka kureba ikipe ya Arsenal kuri mugoroba iritwara gute. Ibitekerezo ni comment guys, you are most welcome. Murakoze cyane kuri utarakora subscribe guys, I want you to subscribe. Tubafitiye amakuru menshi tunavuga ati ku ikipe ya Manchester United transfer irahari, umusimura wa Casemiro. Guys, check this, bira iki kiganiro tugiye kugishyiraho mu kanya gato cyane.